Black Voice ki program asi haula na ko kita makta miyam na lekhan laga ma pham asi da miyam changsin bi lo hai si hai juni sisi kai na parmesor ko je sansar lai prem dari Chris putra diye jo prana pratyagi panitaran har rasa kai ko lagi khole surga dwar Sudhiga, sabai mili Rama.
min na ki thosa na bana na cha na nai khoi bu iso ma pham chi ko pe iso na ko ngam te mo thagal maram di iso ikhu da lei di ba ko khali we mi society ki siral supri ma pe iso na madam smile ko pe ba iso na ko ya thagal maram di mi wai ba na si ko ma madam si program si ramba phang da adugo Jesus Christ na hagna nasi na mitsi na sai khoi ko ka suan gra ba ko khawin in society si ka nak ni mikap to khale hai ra ka 25 years so ba ke silver to green ba to ba ke iso na ko na kai dai na khawin iso nasi na mitsi da na pinda cha basa ikai khom na uta respect oi ba da o cha sim yam ra ko tongan na itin ina mi yam ra ko atu karoi na ni cha yam so ra ko iso nasi na hakki kuya khada na sai pe na nungai ba nuri bang thok na iso nasi apai ke ngamba na hakki kuya khada flexi pe na post to na chi rabo bom na maksi na moi da na matam phating da iso masigi ko kha women society to praise kita makta haina nasi oi silver to bring kita makta haina yung garga fransi matam khotin da sumaina piran yung bagong na isor ki thwa sing bada so piran yung khat bagong na yung khat oi sano so no na happy na sa bom na to so na hak na ship mo pura program pura ko do ni hak mo na kai rai na thakali so thakat bagaroi na ki ya hada na sin miti ang hamba piran joy piran si Tangkat kerana madam putih dah, so joy way tu nak hingbo oisu, leibo oisu no hai na, work women society, sira jupri isi tu makta, nak ya kata hai jaga ni jaga ni jaga apa hai jaga apa, bom namak si, ekhoi bo bahap te ki kandi ba mako, amat tengai ba, Jesus Christ ki minda hai jaga ni jaga ni, bom namak si, Jesus ki minda ingam ngam bo oisu no, amen. Amen. Christ mean the life of Yambu. Jamesi. Come how community. It's all like Yambu. How Lakmin Alera. Women's Society Kokaba the Church Ukruki. 25 years is all Lloyd and Kare Habeki Saki. Even Madame Mazida. Masikum la Madame. No I haraba. Pampang and made the Magda. Yahan Hani Sobatali. Ani Subada. Women's Society Kokaba the Church Key. Luching Len, Okaba the Church, Ukruki, Pastor, Amasung, Luching Mamyam. Nashi, Mashikuna Madam J. Is one of your Bakalorina. Aigi Madam, Rapuna Bibini Haina, Asuno Zaraga. How long I want to Bakalorina? No, I mean, she, Alaminashi, I say, Yahan Hamada, Dr. Many. Madam J is one of Biba, Mahaki, Apa Madam Ni. Puji, no young Mashi, the Mok the Yumbra, have a Madam da. Ishorna, I quite get a Makari do big Rabra Habado. Nung Mishina Shakia Moina, Lainangai, I go young money. Madonna, Women's Society, Wakaba the Church, Silver Jubilee, Mashida. Ishorna, 2000 Jahidi Horaga, 2025 Jahid Hobashe, Loina Bilakre, Ishor Angamba,
अथौबा पांगल अदुना अखोइबु मसुमाइन लोइदे पिरलगा women society ni sidi 25 years to greba ahan oi grabi nubi ama oina isor ki mang dasu taibang dasu saki bibang amle haibigi masak oina yungda ba leihogda ba nungni madana masi yungda ba madamda aina nepali degi bahaning ba isor do hai kali gi mak de yungno haibdo horen manung da kra haise adu mapan se da isor do hai se koi pamin naraga prabhuna ai khoi gi damakta tobiman khangba mi amamam oingai damakta nung yung masigi artha masigi significance se koi phap tan ngai damakta ishor dua ai se pamin se Psalm number 103 verses 1 to 3 भजन संग्रह 103 को 1 2 3 हे मेरो प्राण प्रभु को प्रशंसा गर हे मेरो प्राण सारा अंतस्करण को वहाँ को पवित्र नाम को स्तुति कर हे मेरो प्राण प्रभु को प्रशंसा गर र वहाँ का सबै उपायहरू नवृत्त जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनु हुनेछ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नु हुनेछ आमेन Women's Society Kolkata Baptist Church Ukro 2008 dagi ngasi bawba Isorna nungsibiba hojana do pangle airaga Prabhu ki damak de sabha phamjabase akoi haraujai isowo thagali Praise the Lord, O my soul. O my soul, aigi thawai aingonda leiba mayam from inmost aingonda leiba aigi hachang wakhan aigi bunshi mayam masid isor habu thagajagabani haibigi basakoina mashi nungshi yumbani nungshi hangma madamda amasung sti iba mayam she uba madamda lagadaba miron jaron bayamna isorna kredawbi rabra habda nungshi le haraga isor bu thagago aishu amasung church ase prabhu ki mangda prabhu bu thagat church ama oina society ase jisu christ bu thagalaga thajaba society ama oina ingba society oishu no haibase prabhu ki mangda yahan hana mashi borsi haidok janingmani baja hangdringaida ahan hana isongonda agoi bishinchi pratna da changse thank you thagajabani isor Naam Linkat Diba Kolkata Baptist Church Ukro Nahapu Thagat Minanamai Linkat Diba Church Church Kimakada Women's Society Linkat Laga Church Asigi Maru Oiba Society Amoina Women's Society na Prabhu Nang Mathagali Haibigi Masapoy Nangasi Several Jubilee Pangtok Jabani Selo juli bangtoba madamda isor na kay dobi khabra nishimo sakao gawano forget not all his benefits and praise the Lord Prabhu matagalu isor na kay dobi khabra haibado nishinglaga Prabhu matagalu haibado ile haraga ngasi nungsi ko yung jage mashi yung madamda yung raba nungasina Isona tobi graba mayamdo shaki bibang amnangai damagda amasung society asina Prabhu mo thagalaga lebang amnangai damagda shaki bibang nung ama oina agoy mayam gi damaga bor ay dabo oisino mapam je katok jabani nung si katok jabani isona agibing thangajay amasung women's society Kolkata Baptist Church Ukro hen hena jakot bo oisino Prabhu ki ming thangat bo kalana nung si hangjage hay dabo mayam she I go back on Niba, Jesus Christ, I mean, I Japanese. Amen. Prabhu ki banaya agna. Women's Society, Kolkata Baptist Church Ukro. Several Jubilee Bangtok Jabang Adamda. Isor ko thagat laga. Lagani habi shaki maoina. Nung asi yung Japanese. Yung raban nung asi. Prabhu ki manay. Prabhu ki
macha ayakna ibai shor majalo bai shor thawai asheng bai shor gi mingda hangdok jawani nung asida idiba ina ipet pathuk chake Women's Society Gorkha Baptist Church Raikantang Phunphung Yukhur District Manipur Silver Jubilee Celebration 2025 on 16 April 2025 theme Sowing in Tears Reaping with Songs of Joy Psalm 1265 Monument unveiled by Reverend Dr. Mathonmi Vasa Executive Secretary TBCA Flag hoist by Mistress Apamla Thapa Flag hoist by Mistress Radha Biswa. Speaker Reverend Dr. Deepak Badwa, Executive Secretary GBCA. Jubilee Planning Cum History Committee. Mistress Meera Thapa, Chairperson. Mistress Kamali Darnar, Secretary. Mistress Sara Lakandri, Treasurer. Pioneers. Mistress Meera Thapa. Mistress Narmaya Lakandri. Mistress Sunita Suba. Late Mistress Phulmaya Darnar. Mistress Radhika Biswa. Donated by Pastor Tularam and family. Yam nungai jare akhoi gi ojabu akhoi gi ngasi gi nung asibo mahakna hangdo pikre ma ki ministry ma ki punsida shorna lomba nai da board pi biba usnu hujik ti akhoi gi program asida loisile hujik ti manung da akhoi program adu mathang gi program adu pai khatani hujik ti han ba ngasi gi speaker sing reverend sing oja pastor sing ahan badana khoi han na leng sing bio hai se Psalm number 105 ki 1 and 2 asi ina pathok jage Jehovah bu thakap chau mahaki ming bu kau chau mi sing gi maram ta mahaki thabak sing khangallu number 2 mahaki mafam da isai sak chau nakhoi na mahaki angam pat thabak na maki maram da nga na chau shor gi wahai bu ta ki biba mi bu khiding maki matak shor na hor bi biba oshno Ujikti akhoi gi order of service asi haudok charase siga haudok tune mamang makta ihan hanbada akhoi pumna maku sendi bai pastor bu numit asigi dama chahi asibu ishwar na haubadagi ngasi thau ko chingbi rakpaki damakta han hanba kanbi bai pastor bu thakachai ani subada ngasi gi program asida yaujari ba yaubi rakliba speaker sing amadi akhoi gi program asida pumna mak yau program asida yaubi ga daba oja sing reverend sing pastor sing deacon sing amadi evangelist sing society kaya da women chairman secretary lakliba amadi leader sing maruk mapang sing lakliba pumna maku ishor gi ninga salam taujali loina na phiri bani sabai lai rawi shubona ma jaisi program se aina mutiki thaga da program se aina pathuk jarage Congregational hymn KB number 149 asi kanyang hawalaga hawagi se samina gadobni atuki matunda invocation prayer Mr. John Basnet Church Secretary welcome address local pastor welcome song Jubilee choir souvenir release Reverend Suras Tamang Mission Secretary Gorkha Baptist Churches Association atuki matunda brief report Mr. Sara Lakandri Kuchike akhoi women secretary mahakna lawbigani atuki matunda culture dance ama laigani Miss Elena makoi group ta akhoi na
yengba pangchagani aduki matungda exhortation number 1 the mistress apamla thapa pioneer magna lobigani ani subada reverend Dr. Matoni Vasa executive secretary DBC magna lobigani agum subada mistress Jodi Bardewa women secretary Gorkha Baptist Churches Association number 4 the reverend Ngayai Laishi Haislunglo women councillor Grace Afriman ministry Yukur magna lobigani aduki loikrabam aduki matungda special song asi lagani aduki special song lagani Pomal and group makoi party na lobigani adu hek loiraga akoi na masigi message by akoi reverend Dr. Deepak Bardewa executive secretary Gorkha Baptist Churches Association magna lobigani message hek loiba matungda akoi na presentation award asi thamjari makoi masigi jubilee committee makoi na lobigani aduki loikra matungda God of Thanks Mistress Kamati Turner jubilee secretary magna lobigani closing hymn KB number 332 asi sakminagani closing prayer reverend Dilip Bardewa magna lobigani adugi akoi na closing prayer si hek tawkraba matunda mayam na mapanda thokraba masagi flag amka akoi myam na chingthabagi saruk akoi myam na amka lawmi na si haibasi haijanini hujiki akoi myam na masa gi mapam atudagi lekhalaga KB number 149 asi akoi myam na sakmina si Raja Krishna Vachan Mamiswas Raju Krishna Pratigya Pati Varosa Raju Maraju Unko Vachan Mamiswas Chaviswas Tes Vachan Majurdalena Almighty Father, who art in heaven, it begin through you and end through you, as you are the Alpha and the Omega. Help us to endure with the same spirit in the near future. I believe that you have heard and answered our prayer. Welcome address as a pastor, Magna Matamatu Lawsinu. सबैभन्दा पहिला म जिउँदो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछु र जति पनि आज उपस्थित भएका विभिन्न ठाउँबाट पास्टर प्रचारकहरू अनि त्यहाँदेखि विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका आज वुमेन सोसाइटीको 25औं वर्ष पुगेको सिल्भर जुब्लीमा सहभागिता अनि त्यसको प्रार्थना गर्न आउनुभएका ख्रिस्टका जनैलाई मेन अभिवादनको साथ हजुर सबैलाई जय मसीह। म दुईटा भाषा बोल्नु पर्ने रहेछ अनि मणिपुरी भाषा चाहिँ त्यति आउँदैन किनभने मलाई आमाले सिकाउनु भएन नेपाली भाषा चाहिँ आउँथ्यो तर दुईटा भाषा बोल्नु परेकाले गर्दा कति कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ म कतिवटा गल्ती भयो भने क्षमा चाहन्छु यहाँ हुँदा कन्ट्रीको मुख्य थाकेली अनि सुगन्ध एक्सिपेपा ini ojasin ikai pura na musharwa TVC leadership aja matutni rasul aduga wedena
Reverend Miss A. Sumaya Kuida Sumaya Napi Bidamot Yam Nai Kakali Aduga Linda Pay Tixi Mayam the Masak Unanayina Aprexi Pay Label Laga Masak Unanai Go Masak Kangai Bidamot I hijack yet another Sharava exhibition TV share of the people Amir Lake Yanai hijack Aduga Loinana Abai Gorka Baptist Church Association Secretary Reverend Kardeva and Sumaset Ulangai Winako. Aduga Loinana Abai Gorka Association Secretary Suraj S. Tamangu. Aduga Loinana Abai Reverend Miss Mele Adiga Lenina Apai Gorka Association की Omen Secretary Jyoti Gardima Adiga Apai की Apamla Apa Basi Church Omen Society Aurek Basi Mai Auni Ay pasok ay damrek ay blok ay na nangai ko amrek ay sige ay mayam si ay pasan ni do masak nangai teman mayam si let you ay si ay ni pasok ani sorry pastor ke mo dito ay pastor yang mengajar posisi kue missionary amasu evangelist ko ai shogi sewa toragale shogi pau santoragale do yang namasak kangai kama ado makam ada lep nangai kitama ko ai haisege ado makam ada review ai si aku ini Dikenes ya itu dikenes aduga omen adigi lapa omen chairperson secretary shoot niyo aduga lenina youth
लाग्दो मालेको अदुगा हजिक्से ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯛꯇ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯨꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯔꯛ ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯅꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯠꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯄꯥꯁꯇꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ yang dengan sini, धन्यवाद छ तपाईहरुलाई हामी गोर्खा बत्तीस चर्च भएकाका उनको दृष्टिदेखि तपाईहरुलाई हामी अन्तस्करणदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईहरुले आफ्नो समयलाई बहुमूल्य समयलाई छोडेर आज हामीको निम्ति यस गोर्खा बत्तीस चर्चको निम्ति अनि यहाँको मेम्बरको निम्ति आज साक्षी हुनलाई तपाईँ यहाँ आइदिनु भएको छ 25औं वर्ष पुगेको साक्षी गवाई म पनि हुनेछु यदि म पनि सहभागी हुनेछु किनभने 25औं वर्ष पुगेको अमेन सोसाइटीको गवाईमा म पनि सहभागी हुनेछु भनेर आइदिनु भएका सबैलाई टाढादेखि नजिकदेखि हजुरहरू धेरै मेहनत गरेर आइदिनु भएको सबैलाई हामीहरू गोर्खा बत्तीस चर्चको तर्फदेखि अमेन सोसाइटीको तर्फदेखि तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ है तपाईहरुलाई सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ किनभने तपाईहरुले आइदिनु भएको थिएन भने आज हामीले यो जुन 25औं वर्ष पुगेको जुब्ली सक्सेस हुने थिएन या पुरा हुने थिएन अधुरो रहने थियो तपाईहरु आइदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी अति नै खुसी छौं नयाँ अनुहार हेर्न पायौं है नयाँ हामीले वातावरण देख्न पायौं नयाँ आकृति प्रकृतिहरू देख्न पायौं अनि हामी अति नै खुसी छौं तपाईहरु आइदिएको निम्ति हामी तपाईहरुलाई धेरै हाम्रो अन्तस्करणदेखि हाम्रो जिउँदो परमेश्वरको नाममा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै फेरि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो गोर्खा बत्तीस चर्च अमेन सोसाइटीको तर्फदेखि धेरै अभिवादन टक्राउँदै सबैलाई जय मसी yang mengajar mi ini nak kok mi nak tanya dia ada apa ada di mi yang ini betul cuma kok mi yang sini lang ni ada di mi yang ini betul lang tu berarti isu yang ini betul isu yang ini apa ada gini ada kita si lang ni ada tahu kok phone tu kita layan juga jadi phone ni dia boleh saya boleh pergi mi yang ni lah phone tu kok mi yang ni phone tu ni ada हामीहरू तपाईलाई म नेपालीमा पैसा भन्दैछु तपाईहरु जति पनि बाहिरबाट आउनुभएको छ इन्भाइट हाम्रो इन्भाइटेसन जति बाहिरबाट आउनुभएको निमन्त्रणहरू बाहिर हामीहरूको चर्चदेखि बाहिरबाट आउनुभएको अहिले जति पनि तपाईहरुले स्वागत गर्न आउने पुगेर आमाहरू अनि फाल्टु हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चदेखि बाहिर आउने एक जति पनि खदान लागेको हुन्छ नि तपाईले एक कोठी दिनुहोस् बाहिरबाट आएको चेलीहरू पनि ये चर्चको चेली है ये चर्चको चेली पनि इन्भाइट है ये चर्चको चेली पनि दिनुहोस् ये चर्चको चेली यो चर्चमा चाहिँ अब सुविधा भनेको बप्तिस्म गरेको छुइनँ तर चर्च चाहिँ आउँदैछु है तपाईहरुलाई इन्भाइट गरेकै हामीले एकै उठिदिनुहोस् न भाइ लिगिरहेको छु उठिदिनुहोस् भाइ उठिदिनु भाइ लिएर भाइ उठिदिनु भाइ नि अनि त्यहाँदेखि मतलब हामी
अब फोन आउँदैन होला नि अब लाग्छ अब चाहिँ फोन आउँदैन किनभने अब चाहिँ आइरहेको थियो किनभने याद नगर्छु अझ पहिला सुमाइना ताङ्गो ताङ्सी कपिरला सुमाइना गोर्खा टिचर्स दा पिक्रेर सु अकोइ सोमी आउँदै लाकी बिदामा अखै अमेन सोसाइटी अथवा अमेन गोर्खा टिचर्स देखि सोना एन्ड निश्चित होइसनु थबक होइसनु अदो लैन मके सोना बोर्डी होइसनु एबिसे हाइए अजासे दै सोना बोर तत्तना होइसनु एबिसे हाइए मतलब असिदा welcome speech asila welcome address tawile ngang soi ki basu yam lorongani isa di lona da bani na sai pasro na ai ki manipuri se yam tang ni hai ni meyam na online da manipuri lon se khang da ri hai yo ai pasro ki da ma manipuri lon se online de ko su lo ba ta ni atu ati no thang di program da ma pung pha ni hai se tha jai ai pe ki mem ai ko su na si ki numit ke ai na miss ai ko na le medam na suara ki no hai se hai chani ni